Kasnong nangba kalakan arliang hadin bami ka khubor na kasnong nangba bakalaray ban kersan da kawai kasur tang ya uma lakhon bi am kumu candidate ban ya aireng agi election MLA arajar arpulai na raliang constituency uma lakhon bi amu de MDC ka nangba menta bat ubalaya khunru ya agi election MLA host nem arajar khatpra MLA Bamenta nagatain Raliang constituency uday uma coming one amban. Hagani ka kenti kasnong nangba kala angnod ban penmi tang uway candidate na kasnong nangba. Penbantang hadin balami ka khubor halor ka kam election la penmi no ka jing persya ka bajor kamtam na candidate uba angnod banyakon nya ka election MLA arajar arbula. Uniu candidate uday uma Shamhok Garot MDC barim ke JHADC baru balong ru secretary ke UDP Raliang constituency. Mi negas ni kawang ba kachnong nang ba na right legal kerchan yaw ma lakon biam hagador bar chnong woman hagakat kande terik yong ni banai andre kat kamwa yo hagadus ni man hagador bar chnong memman gagarai ubi dan hi gesur Sibha gibru kwa gukursan yang ma Shamhok Sibha gibru kwa gukursan yuma lakon katu kat ningut kwa gukursan yuma mondhar hagat ku jingi kalam de yo wa kajingi kene mat kajingi kene mapis ko cher khai sibit kene gibru yonga sibit kene gibru yong ma lakon cisngi ye kalam hitu kamwa khat khandengut ngeling yonga kalam kasungut ngeling yong ma lakon wa kalam Poire ciwan re. Henry, ketua jing mi got kubor ne ku ang rai tali gador bar chnong huma lakon man go ko bakla. De yo pai gini gibru ne gamet ko wan hini kat kini. Kiwa meung mai ga tu rai yang gador bar chnong ko ang wada yen tali huma lakon ne. Dekat ukam ten ni gesnia kwa penci. Hapi ki pai ba kinong song chnong yang ka chnong nang ba yang i bat kamju le ya ginong chong chnong yang ka chnong QM hopok kan ni constituency 3 yang berok kawi na ka tu kasni ong mai giwa he ginong pelai yang ka chnong le to wa kwa bi ujo wi dan ni candidate ngan ni ka chnong to dia rai kan mi dia kelam dorbar de ka voting tanya thap de ka vote haga tu ka por ngap than pularo le do one candidate wo job dia thap vote yo lai wi dan ni le job danga le lai danga Lalu job rumah lakon le in lai rumah lakon. Lalu job rumah mun le in lai rumah mun. Henry, kanu kecing iginong yalam chinong yang i upun man gicis ni uya tabo di. Yo man ke chinong yang i kui teli. Daga election udai korachan le dang boy di tabo. Jajak chinong yo wah chinong yo le dang boy di tabo. Kat daga election yele i inu cing yang i tabo icis ni dan hi yo ui dan hi kurtang. Nanda do sedang menut dia tabut no ben ka chinong dia tabut nga maremo dia tabut nga kalau chong kalau dia job balik usnya bagi ilai tengah kalau ka jinge upun mani dia tabut si ngada oi ki pai ba lagam job ya tam ha chinong yukhi ka yele sabar chinong apo constituency bat nga MLA ka jing chania ko pura ha ginong kersan giong ahin ka chinong nang ba la dia tabut chispa person nganod ong nga job ni ba ki beduk Ikup ciliang gisam ciliang bon gyu maya nga. Oste hapo ka chinong katawi chu em gi he em yu mahajan em gi malik em gi wado em kena cari mesti Henry sibut nanti emi. Lalu rang ba chinong le em sibut, lalu malik le em sibut, lalu gi wado le em gi sibut, lalu kena cari mesti le em gi sibut. Untuk urai prawa he kada ke election. Elad gini ki pai ba itabot ki yo tip yo wan wangai ki pai ba. Sekarang kam teh gani kepor nga pensio lengba gani ka kubor wa ya ki bru gi nga yu maya nga apo ka chino nang ba leni habaro ki chino gu em apo constituency 3 reliam mhau do mensen pi ngau em lang chiru pi ngai yenyo nei benta ki wado ngai yenya di meta ki sem chiliang ki kop chiliang ngai yenyo nei benta mhau pen ye per ki te ki high level ki low level Lihat, ngayo kan yukat akan ni kuat ni ini beduk ini sem ciliang cak yo bangi
kadu kam teh kan kepor nga kerpa de ginong kersanyo nga mau do mesin bi maya nga ka ujuk maya bi nga sirup MOP ham teng star hak election one brule yiu penam kami ka hogyo one brule yiu yele mau yiu khangai ka mon gyong pi ada one pen body pi tap bot pi ada one pen body pi mau yele pi ga ai ku do ite kadu kam teh kan kepor nga wa pencewa ya ga tu jing ong yong kiwa dorbar chinong nang ba dari yen teli ko mala khonna nga hipai ga tu kusni dormar man go kunrum kerap kamon kada dorbar chinong tang purai kita prosedur le mem tang ong iki rai yang dorbar chinong le mem tang bu ikin don yang chinong le mem wai sendet ga dorbar oh mala khonna wai ga dorbar kadwa kam tengah tipor dari kemung ini kipai ba human ginong sang yang nga dari tok dia tabut nga hun ga ni garai tang lu di raju bor pi rau happy ngam hun naga karo kam teh ku por man de we chnong ong rai mala khone nga do ong pai ba pi gu maya yang nga kam ngidong bot kam ngidong kersan nga pin ye yudin na to warok pai ba ye yud ki dasa skajib don hiskat tu kan ningut don hi UM ha ku por karo kam teh ni do kajing pencia sepik pai ba yang konstitusi warok bugi wa nga yenya dimitagi pai ba karo kam teh tu rai ye bi suki wa kat gini gi burugu amile to ngat gi at ko rai yong gador bar sinong nang ba am to ka rai ko man li ka rai ko rai jubor ran bi I baro i ba i arunga iga haden wada dep kiu wada dep i kelam da dep i piyo haden we chanong oda rai bor kwa ka tu gor kom rai yang ho I arunga iga oda pada lo yong ile da ongu snya ba da ka bot na andre wa u het nong wan em ru ji wa u babaj ha ka te gur kom ta I baro I ba hini baro ini ki rit girya ini ki khen ki dio ki erunga giga ta I da lai ba ji sakmat em siao to ora ka ga tu kelam gi wi le chap chip kat ku kelam le chap chip ya jumur ke no ap tengah desnya ke tu ke darbar emru nya sok selaka lalu nya banger ka ke tu ke darbar senangi zaman ke senang bon bhag wasta itu Hingga iwan lada bagi le I emru ngai kau pelai ki kamtu ngami sa sulok situ ongo se sarwai ka te ya lali wanite lali cha sabir meredep snya sulok tu oh da pinye dajit yulokan yang yele dulu kan, lite tahu kedor pada wahai kakatu, jadi hari brib macam suap, jadi lai cemok, cemok cemok, itu tu, na orang daya, kamu tu gua dorbari ermiat ko, toh yele, toh ni orang bab, lai baca perang. Jadi kelam kita dia perlu jimut pada kata kasur ko era ki nak kenro ongi deyo ini sini baik jing yang ketenang kenang yo laj ye pai kemat yo laj ye pai mat dong pra chenang tono era de ki thabot kata kasur ong no ki iwa u e jing tho e ketenang I kam ki kon kenro yang ketenang I do kwa I thabot dia rai dia sany de baro dat de pha I kata kot ketenang mana po ketenang ini ju he ki no elam yang I Kenuga kasur bumi lagi tu anggi kita kena mau kita betai start kam politik kita kita sempang. Yeruman di tabur kata tu kunjir dia Yeruman upu ye peman di tabur hanya tu ujian kandidat